Emina, moja golubice, ma nije li nama dosta ove tarabice? Jeste, dragi, jest tako mi Dina. Zaprosi me ako sam ti ja cura ljubav. Bez tebe mi sad života nema, reci majci nek ti ruho sprema. Moje ruho spremno je oda i sa njime moj veliki dar. Čeka dana da se udam zate, sve je spremno u mojoj sehari. Moram kući, moram babi reći da moj život kreće svojoj sreći. Reći ću mu, neka prosce skupi i u tvoju kuću se zaputi. Moj Ahmete, oboje smo od roda dobroga, moji će se složiti oko toga. Dobro spavaj i vesela budi, u sreći se ti sutra probudi. Srebran mjesec nek te kući prati, veseo i sretan sutra mi se vrati. Allah. Sinoć kad se vraća iz toplama. O, eto moga hajlije. Ajde sine, bujru. Merhaba babo. Merhaba sine. Kako je babo? Pričuro Allah, dobro kako si ti? Jesi mi ogladnio? Elhamdulillah, moglo bi se nešto pojesti. Ajde, bujru. Mili babo, radostan ti haber nosi, s njim ti se od srca ponosi. Dragi sine, reci haber, reci babi svome, učini me najsretnijim na dunjaluku ovome. Skupljaj babo, rodbinu i svate, nek nam kuća ljepotom procvate. Hoću sine, samo reci, koja li je to sretnica? Koja li će ugrabiti mog sina jedinca? Babo, Emina Safetova, Emina! ama nigdje neće biti ljepših svatova. A mašalna. Hoću babo da je ženim, hoću Dina mi imana, hoću da je vidim svaki dan ovdje među nama. Blago babi, lijepa li habera, nek je Allah uz vas i iskrena vjera. Sine Ahmete, hajde ti kod dajđe halima, kusalanga i reci nek dođe kod mene, moram se ja i nešto dogovoriti. Hoću babo. Hajde i krajem samo. Hoću. Hajde. Mamo, dajte mi još to. Složi se, sine, ako Boga znaš. Eto mu je halima žena. Kako znadeš, nalete ne bilo i šeitane mali. Sve sam čuo, to su baš. Da. Selam aleikum. Selam aleikum, prijatelji. Alhamdulillah, kako ste? Bujrum, Ima bujruma, da vas nismo u čemu omeli. A baš smo evo sjeli da kahu popije. O, mašalna. Kako ste na prijatelji, kako su vaše familije? Šučurala, Dobro, zdravlje služi, svi su tu. Po salamu su. Eto, dođe i jesen i vrijeme svadbi, pa mi... Merhaba šćeri, dobro, kako si nam ti? Vi naš čeri, hajde skuhaj nam kahu i donesi nam kahu. Moj Ahmed je lijep momak, a i vrijedan je, nema ga nedaleko. Allah mi je svjedok. Naša kuća je fina, a Boga mi i vaša. Eto, vi imate i dvije šćeri za udaju. Lijepe su i vrijedne. A moj Ahmed se zagledao u vašu Eminu. Pa eto, mi dođe smo... Mačalno. Šta mirisi? Bravo, dobro. Bujrum. Hvala. Meni bogat bez kajmaka. Glavu. Lijepo. Mora da bude. Kriško. Jeste. Ama lijepo ti moj mujo govoriš, majše. Kako je balaki, bilaki, dobre su, nema šta. Ama i tvoj Ahmet je momak na mjestu. Ama drage mujo, ti znaš šta su naši Ahmet. U svakoj se kući gleda na red koje je stariji. I stariji su uvijek prvu ženu. A Boga mi ju dala. Tebi je lako.
Ti imaš s jednog sina jedinca i samo njemu gledaš na to. Znam ja adete moj, Safete, i poštujem ih. U mojoj kući se uvijek ženilo po redu, ali Boga mi i po ašiklu. I moj babo je dogovarao moje ženitbe, ali je on znao da ja ašikujem sa mojom Halimom. Bilo je to i neki mali problema, jer u to vrijeme Halimi su bili malo siromašniji. Ali mojima to nije smetalo, jer bili su pošteni. A to je vrijednije od bilo kakvog bogatstva. Dobro, I eto, ja sam sretno oženjen. I zato ja i moj Halim dođe smo ovdje večeras kod vas da isprosimo vašu šćer Eminu za mog sina Ahmeta, jer znam da dugo ašikuju, a Boga mi i da se vole. Emina! Volim babo, Emina, šćeri, voliš li ti Ahmeta? volim babo, on je najviši na svijetu. Ama bil se ti udala za njih? Vi babo, bit će najsretniji. Prijatelji, meni se čini da će tu biti šerbeta, a Boga mi je svijeća. Biće, vallahi, bilahi, samo još da se dogovorimo za svadbu. Samo malo, dragi prijatelji. Nema svadbe ni veselja dok moja Safija ne bude ispušena. To ne znači da meni nije drago što vi isprosite Eminu za vašeg Ahmeta. Ama? Znao sam ja šta će se tu desiti. Govorio sam ja to Muji, svojoj sestri Jeste, Halimi. Boga mi pričao. Bio sam ja spreman na ovakve probleme. Od ljudi u našoj mahali načuo sam da i Safija ima momka, a da i Boga već dugo ašikuje s njim. Viđaju se na prelima, na igranka. Perušanju. Perušanju. Samo ima jedan problem. Baba mu je bio jako bolestan i umro, Allah mu rahmetelje. Ima par godina. I sad su oni ostali sami. Nemaju još nikakvu familiju. Pa sam ja otišao do njegove majke, a ona me zamolila da isprosim Safiju za njenog sina jedinca Omera. I eto ja je prosim Safiju, pa ako se ti složiš, sve smo probleme riješili. Ama samo malo, ama je to onaj koji uđe ove što ima kuću i u gradu i na selu? A to je da! Nema Ajde. cure koja se nije zagledala u njega, a on hoće samo tvoj sin. Fino će ga. Safija kćeri. Volim babo. Safija kćeri, jel ti aškuješ sa kuđom Omerom? Ašikujem babo već godinu dana. A bil se ti udala za njih? Vi babo, ama nema ljepšeg i boljeg momka na cijelom dunjalu. Da eto kćeri, nek ti je sasrećeno kako tebi, tako i Emini. Hvala babo. Sve je dobro kad se dobri ljudi dobiju. Jeste, Boga. Ti, Safete, ništa ne brini za svadbu. Ja ću sve pripremiti. Ja ženim sina jedinca, a ti udaješ dvije šćeri. I Omerova ti majka poručuje da eto, ako Bog da pristaneš da udaš čer za Omera, ona će napraviti svadbu najveću ikad viđenu u našem mjestu. Hoće. Ama sad mi je puna duša, hvala vam dragi prijatelji i nek je šućer Allah na ovakvim ljudima i dogovor. Ja ću vam javiti kad šćeri budu spremni. Nek im je sretno i od roda i od Boga. Nek im je sasrećno.